Taf pelichter son na tí rúna. Dhéch ni bhí big éta doch go cáisir anach. Ha me cheann na bhrachan le op na colliste. Shed de bheithe. Chan me hín cínteach catch bhil Sophie nach. Catchan bí a cháise seo cinnechuch? Bí de cinnechuch úr sa deachcain an na tala iclaise. Chanéile at as fallaf. Chan me bulach eolach ar an scíide haast. A bhfuú eolach iad a bhú vic ag ceann thuas na stráte. Smí ha, guharí nó nach bí banne dhácal. Han luch gobrach gléich árstal. Well, me héitú sias an tráid chuang tí tuva bhua, me chuichéad mítar. Hiú iclis vic it de laif lí. En je sin an iclis gan bí etadol? Sinní, well, ha talan na hiclaise it cool an tócail í chéin. Bavas gan cháise cinnechuch an na scáil, it tuamhá na haine. Bí talan na hiclis go má fricarach ar son eta? Bí cara te fudach ag ceann híos na stráte dul an cála dia. And de cinnechuch héna Sophie, dí na nápi nila sa chlausa. Ha sin díirach halóar ári cwt, ach ha mis mewnich go bhfuil nápach go má cór an sa chlausa seo. Sin na bhíos éta a gra cúteach. Ha carachach le baby glúsa isteach an flat os ar ciún, chunig mi iad sa bhatin, va an díis achcha a coit go má cí ach, va colas cáirste lore, in seir sé gúine I dhéirí tú mar nápian. Chanel mi smúneach go bhfuil an baby a catal go má, bí mi gachlainte na cúneach. An bí an ránig go drag ars tain, agus is Sophie. Cha bhí orms ciú, bí mi cúr iad seo na mach luasan. An clós ach of glan cúteach. Ha há glan. Han staide ga glanach uur sa chola díag. Han a binnigin gan tócail uur san teachgain agus ha an 4 gajarach uur sa vías. Ha eta bhí cho cúteachil. A djinmh cínteach go bhfuil fisacín ar a thulacáil? Ha iad a dói go bhfuil na nápian eich go glích agus móal, agus Johnach a bhí a capatich an na galag.